Okay, abusia yanchia na yandase na emu akwaba se wajepenie ene edi eshiamu live ewo GH live studio so Ghana's numre uno yaras ye papa se de biada no oka ye ho na oni e free adwumu ekọ adwumu sa pepepe ena esitie ewo honum light on. Let's go. Na de tie nie ye de agudi nsem ena ehia at this particular time na ye de nsem nyina abroad. This episode ye come you poke crowd Eddie Amau, more exclusive stories. I fa Ghana Premier League. Asante Kotoko, Team Kessia no home. Na ya den semi nyano asomo said ye isitie. Na ye next episode. Ebe to aso a opponent to watch. A kwanya Kotoko next opponent. One more preparation towards games. I would also airbano. Ya the best someone at Bibia. Because on this particular episode, you know, come home na men somo. Ewan somehow do it to ja enra. Asante Kotoko esi akai. Ayonkea can see me the result ne to dwa ene ehon sem penten kwan so beto anim na ye free ba ye de ato anim kama ewo mo ye be set record ni straight and I'm say ye be ka wa say two big sponsors and I'm kwan so ba eno de ye di nka ka wa ha nti ye nse bre ewo ho na players bi a amanfo link wo mu to Kotoko ye ho komodie say any city nyabotre don't worry about clickbait udi wo machi dia chef any other bia da ba click so ama na ayo clickbait nti wada ama ya nyabotre na tie nsempa no ne mfa ne nyina no enso mo kama me da say waka me ho nti ye be ma the true fact about that guy Auli Shesha John Marka nkofo de na ba Kotoko awie no ho no wada ama ye be kire mu ye e de amount and agada situation so ye be kan ho asem ho ta Kotoko training grounds nti enro amu ni say friendly game ogina ho na wo hwe bie ni ade no na dede ne America ni fifritie no ye be kire mu ni asset record no so straight e de ama ye na tiefo e wo munti ye be hwe na ye de nsempa ni nyina asom Samba Onel ene Mohammed Camara mikuto mo exclusive bi enye ye wate no a foforo kra ye de ho nsem ebe ma with regards to one or two issues na ya to aso akwa no me de Derek Sen Kizito ye kwa nim ye wi atwihire ne ye de nsempa ni nyina no asom Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, yeah, say wakin home na wa hit subscribe button no na yedo stories ni nyina no to wenim. Okay, straight away. Edra Asante Kotoko ebo ayonke akansi na we de efie nkomo enam say wona na che won ho ede ebo ye yenka sa junior side no any senior side and the tata so na coach na ohwe atwairem aboa sane beye na game a ye ne ifoma the proud of Igbe Heart of Lion ebo no ye betimi ato aso edi nkunim na yabo ye ntwihwire na o my boogie side edi ama ye die o mo nto aso me say biom ne mo ye betimi atwi edi afa won so de tie edi say game no ebewie no na Asante Kotoko senior side no atimi abo homode atwa ekama komako nsia edi etia the junior side a young porcupines na eno edi free mu eto dwa no ye kakra de somo ewo show kesi so na de tie and it's a scorers a etontena ewo game dum no eye Morofin Donzo ono na share 2 goals ewo game ni mu Donzo Morofin share 2 goals ewo sa friendly game ni mu and afin so Krachia your friend say Albert Amoa super fantastic Albert Amoa one also twa 2 goals edi ep so Emmanuel dazzling entry yare ba ko kan home and ko ye enum and Jordan Amisa one also eto atena edema senior side no obo edema senior side no ema na yiwie no na kwa 6-0 edi etia young porcupines eno edi free mu eto dwa enafia day ma me fan so exclusively kwan so say Asante Kotoko be one training and that will be the last training for the game ahead of game any Heart of Lion ekwa akobono na enkonkoya no pa training na say junior side yi omo elusu 6-0 to the senior side no and now no pa free no so mpa mu kopim no twempa mu no womo ebe set straight e de sikwan so akopie mu obia friends doko jache na womo ayo training anopa na omo ewie e na no pa ya na nwumre so ekoda wiam wo no and a senior side no so owura Karim Zito of Akabute Zito and so ede ne mranti ene beka akopie mu na training kase atumi atodwa no kakra de somo ewo munti Kotoko last training
ahead of gamer yene Hearts of Lion ebebono ebaso nyame edi adoma enedue ya. That is today Friday ene betodwa awiabrem ho ebra junior side no edi nkan kwakwe training na no pay eno ehhye kakra yene tudwa edi amount shadow so say Mr. Friendly game 6-0 and a senior side no ehhye junior side no Donzo and afin so Abet Amwa Emmanuel entry na Jordan Amisa womo ene ton trano I know bibia timi ekọ so ewo ma ede ema in a tier 4 ewo ma Sante Kotoko me no ka say 3 sponsors ena Kotoko mpanyifo ni omudi nkomo but baako pa ena ejina pole position announcement no ye very eminent tinie ede ma me enche kra obehu sa announcement no but ye minim baako eno ede ejina pole position ye pa enye fedi agro no nkomo kakra frimo to dwa obeka less additional issue mo no me ye sponsorship issues no ede ma kakra ne ya na manfo sum kakra no mo chia mo pa ka ne se de enti basa ne asa betene de si kwantimpom na highway no so clear enti me se Kotoko ne sponsorship de on ya committee na na penkra dama committee na na say eku a wate Kotoko no mu no wo mo fish for more big sponsors ebeboa amakrowura na say tu ne nsem ebetumi adwono kakra na akwakwa enkunimdie ede ama Sante Kotoko na Kotoko sika sam na timi akosoro na nu achikra nso Kotoko na toaso na project na say tu ewura mu no ene na sika na eba na ebafu na timi aboa ama the Kings project no akoso ewom ti sponsorship me no ka say ade a key very pivotal ede ma Sante Kotoko management na wo mo di omani asisu yie pa but minim se be 3 enam pipeline mu but baako de enche eminently announcement no ebetwa ede aguna krobia mapoma metema Sante Kotoko the Royal City Club Pakipan Warriors atwaso abontuhwe ama bibia timi awie nkonimdie so ewomo eno enche mu kakra de tudwa ede ama yenatiefo ewomo now yen set record way straight crash your friend say Agadas Boadu Agadas Otako Kotoko training grounds obekaya amanfo linkeni up crash Kotoko sign no any ade na mepacho okokoye cheseni surgery kakra ema bibia tumi koso kama ewo Tunisia maimu na de tie ene say he still love Kotoko mpanyumfo currently womo running affairs of the club no any Boadu very good relationship ye pa enti mepacho medinka kanededa dampo obekaya amanfo ka se oba Kotoko me ka se da bi waye ne surgery kama ne ade bibia no aye nkunimdie so na ubehunu more Kotoko training grounds na de tie ene se na one Esperance boboko ne club African edi nkomosie and still one of the clubs edaso edi nachi enti se wa join Esperance anase club Africana ema no enya onwanwa eno enchi mu ede ma yenatiefo ewudwumade kesie so nemom all things being equal ceteris paribus se bibi kokosi na enkomodie no esi bo so with regards to two clubs no and nam relationship on Sante Kotoko current management enti no opportunity second round no about register na we in trickes kakra edi ama Sante Kotoko boboko no the field of play we enkomo sina ye twaso na wonsa atumi aka na bibia akonanim tentem so ewomo Cratchy a friend say Shasha Awule John Mark Awule Shasha John Mark me pacho de tie ene say Cratchy no amanfo linking to Sante Kotoko ebisi say that guy bra Boboko Camara United ene Boboko Sante Kotoko ekobono me ka say guy no a very good player na oba Boboko a friend say Camara United no enche afiemu ene omo sign no edi free lobby stars Boboko no asweye in fact omo etoy bebre ena Camara United eto efa oma na a free agent but this particular player Shasha Awule John Mark no womo etua sika ne mu duro ena de to no edi free lobby stars Boboko ne ho oba ye no wabo as many as 4 matches and I say ode yeri omo encounter na eka ho a 6 matches ena wabo edi ama womo proper match and also official game no apart from an also pre-season game no obo ahodo miensa ena edi ema Boboko no na uhwemu a watontena ahodo 9 ena edi ama Boboko a from say Camara United eyampa se Kotoko mpanyufo admano eyampa se coach Karim Zito admano ye be kan wa se onimbobo
ɔfa Zito monitor ne yie na nte saa obema di ayeye ɔfa nso tie asɛm ɛma bibia tumi kɔ so ɛma yitumi ayi kwarafo edi free mu mepacho our contract the news no and say our big contract with Kwara United nti sɛde amanfoɔ ka sɛ ne waba Kotoko wie ɛne ho ahwan mepacho nte saa kra in as much as say Kotoko mpanyifo adma no in as much as say ɔfa Karim Zito adma crash kɔkɔ a ne your friend say awule shesha John Mark no enkyerɛ sɛ Kotoko edi mika ka akɔfa ne sisi ana emom enkomo de bi akɔso sɛ ne team ni team sia relationship build etimi etodwa kama sɛ ena akwanya ba na sɛ ekwan bɛda ho na omutwa omani na niema esi nkunimdie kwan so dia Kotoko opportunity so opportunity eba Kotoko opportunity and mame fan to anim say this particular guy cry can say me no kasa sisi Nadi Elali ewo Egypt womo any akwadano agent edi nkomo edi asie Nadi Elali of Egypt womo agent any akwadai menka say womo mpanyimfo bi any akwadai agent edi nkomo edi asie nti me pacho the probability say Kotoko obeba no very venetesimal it's a year pa enhye da enno so nti moma in raise Kotoko hopes fans ni hopes any ade ne ba obi the pressure bi ni ade akwakoto yewura na apenkra ne na gofuma so sese na ho dabi the guy is a good player but the minim ame ne kan say or sign contract edema boboko Kwara United or more ball kra ma ni nruma akudu matches awabo nyina no A6 nti mesremo a munya abotre na yenuanom de eya na clickbait no say de make an doso nti udi do machi a wa anya no akwa eja wa adwo but tieniye say opportunity ni ba na admiration no etoa so nyini eba be kese a eno de it opportunity ni be fa no ho a Kotoko company for and resist say e bia o yam pewa na say but as at now me ba cho crash no o meda Kotoko radar so say chinchina etwan o mo kwa kofa no animu ya eno eye nkoma me de tu anim e wo dwumade kese yi so enti otia na wayiwani na waputu na wabo otu Brazil na akọ animu we attacking midfielder we central midfielder and I said left side also left midfield also go to me about very good player and a coach Karim Zito man so opportunity rise there most definitely Kotoko ebe but me no can say or heading more towards to Egypt se kobase obe exiting po e dey free Kwara United and no enchemu kakra ye dey tuja e dey ama in a tier for live e will show you so na yanku yanim na yemfansam na ema in a tier for enso a ya set record ni straight e wa gadas there no and ya set straight e awule shesha John Mark enso e ho nemom Aziz Haruna Dari minia unia meka asema chiro mia Greece anasa pe Greece bi oil bi egugu wellbom na opportunity betimi arise the amount Aziz Haruna Dari nkomo kakra mate na me de maso etototo fam kakra nkomo ya didie no ekye se goalkeeper Mohammed Camara 2 big offers at the table so for him na Kotoko nso mpanyimfo of which kame bom nsem e de ama Kotoko Kratch ne said ya wo ye na formula mehwe ene ade no no pe amane ma hunu sika akotutu e de akoni krom enti ye ba bia ye nam contract extension no ba bia nam ne ba bia ono so nam no it kind of it apa emu akakra enti me ne wo ka sei se Kotoko nso betena ho na investment ye na ba ehwebu ada de enfa nanti de matie ene se Kratch your friend say Mohammed Camara and hwe na January transfer window no sa January transfer window no eupina Mohammed Camara goalkeeper no sempanyifo hwe na saa ne be ya office no ombagi bi atum ama no akwakotoa na brabo so na Kotoko nso anya tefa kakra e de atufutuom na bibia timia koso fridge say sa me I will praise Kotoko mpanyifo na me say most of times you know Kotoko players no ba no moko ti se mukuala ti se waje bam ena de agu no wa move no sika wo je no enya gro Kotoko ye nya hwe enfi mukuala ho ye nya hwe enfi Richard Lamte ho you can name them more players and he say ene nana penkra ene nagofo matimi ekom eboa na etimi nya bebi free Mohammed Camara ho with regard say on sign beam na say they all pay ntimi meeting di man na ye be say nya sika de free ni mu aton no a
I think it's good, really, football wise, it makes sense. Inti mpanyinfo ye bɔ maba so monyere mo sa na kwan na mafa so no entumi enko nanim. Now inti Aziz Haruna Dari yero ho keka ho opportunity no enche it will be you ebetumi ayo na unua ba kun ye kofa no free is a young apostle and I say eba no yes that guy is a very good goalkeeper enti monyere mo ho mumienu na mostly Aziz Haruna Dari shew sapo mu nso na chekere na ye the extra training ka ho and I'm say Kotoko nod no enche nkomo amadie ni de mahunu no ebetumi aba the town na so yes eno kakra mensa ka medema ye na tiefo ewo mu enye ono nko krachia your friend say Samba one Gilbani no yes ono nso a lot of clubs na omani edi nachi Kotoko ebe try as much as possible to let the guy stay till the American year a different two stories and I may Kotoko companion for ebe try as much as possible to let krachia your friend say Samba Onel atna nanso untimi nchekere sebe eyi nkonsu se mede waduru nso no numsu no se kokoba se ono nso nkomodie no esibuo so na ekoko ebibi ho a most definitely me pacho empanyufo ebetimi akache ono nso office na aba no na ene Kotoko aton no me di show twuma mo ate se Kotoko empanyufo awe aboa guzi se Samba ene Camara no enya ade da se Kotoko ebe luso mo outrightly na ya pepia nsa no mo kokwa nya nso atena se kwa no ya de nam ne yi nam enti se kokoba se ne Samba nso nkomodie on de one Kotoko nkomodie no baby adru na ye kakra it's more positive comparing to Krachia your friend say Mohammed Camara no nemum se ni positivity no turn ebe negativity dia enya me pa cho no nso Kotoko ebetimi offload no na ni nyina mo no January transfer window no enema atimi awie pay na Kotoko nya sika a emu odro na ya to abrabo so Kotoko ebe sign players eno de uyi free ma enye yi eno enchemu kakra ye de tuja na bibia timi awie pay now yanko yanim enkomodi ekoso ewo Baba Yara Sports Stadium with regards to Kotoko and afins work game no empanyufo try as much as possible say yebetumi abo game no ho nti nod no mostly ejina GF so Ghana Football Association so ye pa nti Kotoko empanyufo a lot of course almost send a lot of empanyufo call ministry almost in crime me catch our last stories in say omo free Nigeria by no omo ministry mpanyifo ni bi di nkomo ene you can say GF mpanyifo ni bi nso di nkomo na Kotoko entenaye they are still pushing what say amanfo ababa inspection be no na omo hwe senya be na CAF mpanyifo no be inspection na the omo hwehwe ni nyina no be up to the task and say bibia be up to the standard a womo hwehwe ntina couple of days ago Kotoko empanyufo ene GF empanyufo ekabo mu a wo mo inspected Baba Yara Sports Stadium ehwe enti say what say inspection bi koso a entremu no ene say na omo na omatimi aboa sane ebeyo na in case say ene bibia wie peye chimato bi on my quick fix na omatimi try ahwe say ka work ye no work game no ebetumi aba so tieniye ema me Kotoko empanyufo try as much as possible bia a won betumi ayo minim course awdo omo ye empanyufo twetwe road awdo a waban mu ene afi ho a omo ni omo adi nkomo akwaduru na se CAF beba se CAF ma no nya Kotoko na befa phone ede Africa afofo wo mo de tok GF anima na GF fo nso ede atok CAF animti eno eni nchiremu kakra ewo ho no ma Kotoko empanyufo ntenda ye they are still working tirelessly just say ebeboa ama ye ne work game no enka atumi abaso de be free mo ababia no yanti waso ho ye beba be somo na wonsa account chefa e de free mu live ewo dwumadi kese ayedi ewo kwantimpon so ya tudwin se Asante Kotoko ahen bobo no sports no na onso wanya wo de e de free mu live ewo show kese so now yanko yanimai na yemfa nsem ni bi a aka no ensomo na yenko yententem so de tie ene se other clubs for GPL no Hartlepool midfielder Hussein Mohammed yemfa nto anim se omu game with Bechem United no Mobi Hussein guy no sha 14 shirted JC e de Emma Hartlepool no yes Mobi and am say the yetiti no say wonya injury and no kakra to Jayo might
more or less or outer omo game ni bi ewo mu hat folk midfielder Abdul Karim or also Eddie Atu just say yes why yere de na why point say game and woman be chimbe bono o metimi ato aso adi nkudam so more familiar with Bobo Kwa fra on say Bichim United ni papa we see akampo e hoda enye Fedi Agro ewo mu yeba ni aba beto aso e the opponent watch e the ato aso next episode e the amount opponent watch enene ye de ba ma ba hye so e ma misa Santi Kotoko Bobo Kwa no training e ba be hye ase and we last training for the week ye prepare towards Heart of Lion game no e ba so ene junior side ni bedin kan a training na no pay and sample and a senior side no a training adomi dumia e we are brimti yeba follow your more na for next episode opponent watch with regards to Heart of Lion home komo e kwan ye be fa so tricks somebody ba na yetimi ahye wo mu ni nyina no yes ye ba be unveil no ha na wati bi nyeni nyina e na de bia Kotoko onsam ko na opponent ni tie no mo trere da bi esi enso ye pa opponent bi on Kotoko be bo komo and I say hontuma na Kotoko nso itimi gina ye na so pa na ye ne omo e de kotata so nti ye be he strategy omo ba mapo e de eba be hia crobia mapo ma metema Sante Kotoko no ye de nyina e be somo in a jiffy live on next episode so me dey in Derek Saint Kizito. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?